Dragi moji monstrumi, dobrodošli na Monster TV. Pre nego što krenemo na video, želeo bih da vas zamolim da se supscribe-ujete na moj kanal, da lajkujete, komentarišete i podelite video. Vežite se, volećemo. Partizan je protiv Vojvodine položio test mentalne snage i stabilnosti. Naravno, on je po pravilu onaj najteži. Posle prolazne slabosti i kiksa na startu Kupa Srbije, gde je ispao od drugoligaša Radničkog iz Sremske Mitrovice, postavljalo se pitanje hoće li Parni Valjak uspeti da iz rikverca ubaci u prvu i nastavi tamo gde je stao pre odlaska na reprezentativnu pauzu. Razloga za bojazan nije bilo. U četvrtoj brzini je pregazio popularne Slaninare. Dominantnom partijom, 4-1, pokazao je da je u Sremu imao samo jedan od onih dana koji se jednostavno dese i moraju biti brzo zaboravljeni. Partizan je pronašao način da ostavi iza sebe kiks. Preko noći je zacelio rane i nastavio kao da se ništa nije dogodilo, što je odlika velikih ekipa. Parni Valjak i dalje melje. Pored toga što je produžio trijumfalni niz u Superligi, 6 pobjeda i remi u poslednjih 7 mečeva, zaostanak na podnošljivih -5 u odnosu na Crvenu zvezdu, pokazao je da poseduje pravi karakter. A trener Gordan Petrić umeće da igrače ekspresno trgne kada padnu u maniru Murinja i ostalog društva. Izgleda da je Petrić dobar psiholog. Prikazanim u Humskoj dali su crno-beli dovoljno razloga za zadovoljstvo navijačima. Ubrizgali su neophodnu dozu samopouzdanja pred novi evropski izazov koji ih čeka u četvrtak u Kelnu u sklopu trećeg kola Lige konferencije. Vibras Natho je blistao, leteo je po terenu, dao je 2 gola i namestio 1. To je još jedan dokaz da držanje takvog majstora na klupi prošle godine, čista sabotaža. Kristijan Belić je opet u svom maniru hteo da se obračuna sa protivničkim cevanicama i nogama. Tog mladog dečka treba poslati na psihijatriju, da utvrde odakle tolika doza agresivnosti. Neko mora da nam objasni koji je to menadžerski dil, pa ovaj mladi razbojnik mora da igra. Ricardo je pokazalo se veliki igrač na malim utakmicama. Saigrači su ga hranili loptama, ali on nije uspeo da se upiše u listu strelaca. Prozivam ga, možda popravi utisak u četvrtak protiv Nemaca. Mali baždar je pokazao zašto ga španska marka smatra jednim od najperspektivnijih mladih igrača na svetu. Ostali su bili na visini zadatka. Momci pod rukovodstvom Gordana Petrića su pobedili Vojvodinu i uhvatili zalet za ono što ih čeka u nastavku jesenjeg dela, a to je pakleni ritam. Do 13. novembra i početka pauze zbog mundijala u Kataru, Partizan igra na svaka 3-4 dana. Ukupno 10 mečeva je pred Parnim Valjkom, počevši od Kelna, koji mogu da ključno odrede dalji tok sezone. Kroz 2 duela sa Nemcima, 6. i 13. oktobar, gostovanjem Nici, 27. oktobar i okršajem sa Slovackom kod kuće, 3. novembar, rešavaće pitanje evropskog proleća. Trenutno je na deobi drugog mesta grupe D sa 2 boda, koliko ima i Nica. Keln je lider sa 4, a Slovacko poslednji sa 1. Uskoro pravimo priču o Kelnovom stadionu i ekipi Kelna. Za kraj, citiraću velikog Duška Radovića. Mi navijamo za Partizan, pre svega zato što ga volimo, a tek onda zato što je najbolji. Za druge se navija, Partizan se voli. Dragi moji monstrumi, hvala što verno pratite naše emisije. Hvala na svakom lajku, dislajku i komentaru. Možete nas podržati simboličnim donacijama ili kupovinom naših proizvoda. Uskoro u ponudi, čarape, majice, bluzoni i ostale zanimljive stvari od brenda Gospodar Monstruma i Surogat Dizajn Studija.